Janasha Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Guhave Namaha Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Yena Bhutale Swayamahupakadamahyam Dadati Swapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Дорогие преданные, сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам в переводе с комментариями Его Божественной милости Бхактивиданты Свами Шрила Прабхупады, основателя Ачарья Международного общества сознания Кришны. Hare Krishna ძვირფასვერად გულბუჩვენ დღეს დავიკითხავთ შრიმად ბჰაგავატამს თარგმანით და კომენტარებით Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупадasi. Так, ну я сейчас прочитаю текст, но и потом, у кого есть возможность, пожалуйста, повторите. Аходеням, ахокаштан, пахакьяйх кшанабан гурайх, ян нопакурият асватхайх, махтьях свагияти виграхайх. Пожалуйста. Дорогие преданные, кто-нибудь, кто может, повторите. Или тут обычно не повторяют? А это какой стих вы прочитали? 10. Нам, кажется, 11 нужен был. Да? Так, хорошо. 6, 10, 11, да, я вам говорил. Да, все хорошо. Это значит, я тут у меня сдвинулось просто. У меня тут они один за одним идут. Вот следующий текст. Шри Бадахаяня Увачам Эвам Крита Вьявасито Датхьян Адхарванастанум Бхай Бхагавати Брахман Ятманам Санаян Джаху. Пожалуйста. Давайте я прочитаю. Шри Бадараяни Рувача Вам Крита Вьявасито Датхьям Адхарванастанум Паре Бхагавати Брахман Атманам Саньяян Джахау. Шри Бадараяна Ирувача, Ивам Крита Вьявасито, Атхьян Адхарванастаном, Паре Бхагавате Брахмани, Атманам Саньянян Джахау. Спасибо вам большое. Может, кто-то еще хочет? Shri Badarayani Ruvacha Evam Krita Vyavasito Dathyanadharvanastanum Pare Bhagavati Brahmani Atmanam Sanayan Jahau. Спасибо большое. Кто-то еще? श्रीभद्रानिर्वाच एवं कृत्य विभासितो दध्यम् आथर्वणस्तनुं परे भगवति ब्रह्मणि आत्मानं संन्याञ्जहो. Спасибо вам большое. Еще? Еще кто-то? Так. Badarayanu evam krita vivasito dathyam atharvanastanum pare bhagavati brahmani atmanam sanyan jahau. Спасибо. Пословный перевод.
Шри Бадараяніх Увача Шрила Шукадева Госвами сказал: Эвам так, Крита Яваситах принял окончательное решение отдать свое тело полубогам. Датхьян, Дадичи Муни, Адхарванах, сын Адхарва, Танум, тело, Пары, верховные, Бхагавати, личности Бога, Брахмани, верховному Брахмана, Атманам, себя, души, Саннаян, вручив, Джаху, покинул. Шри Шукадева Госвами сказал: с этими словами Дадичи Муни, сын Адхарвы, исполнился решимости отдать свое тело полубогам. Осознав себя вечной душой, нашедшей прибежище у лотосных стоп Верховной Личности Бога, он покинул грубое тело, созданное из 5 материальных элементов. Тут перевод не надо, да? Там... Да, сейчас прочитаю. Таргмани. Შრი შუკადევა გოსვამიმ თქვა: ამრიგად დადიჩი მუნიმ ათარვას შვილმა გადაწყვიტა თავისი სხეული ნახევარ ღმერთებისთვის მიეცა. აღიქვარა საკუთარი თავი მარადიულ სულად, რა კი უზენაესი პიროვნების ლოტოსის და ტერპებთან ჰპოვა თავშესაფარი, მან მიატოვა 5 მატერიალური ელემენტისგან შემდგარი თავისი უხეში მატერიალური სხეული. Комментарий можно весь прочитать, да? И вы потом перевод читаете. Да. Слово «паре Бхагавати Брахмани Ятмани Саньяна» Саньяян указывает на то, что, осознав себя вечной душой, Дадичи Муни нашел прибежище у лотосных стоп Верховной Личности Бога. В этой связи можно также вспомнить, как покидал свое тело Дхритарашта. Об этом рассказывается в первой песне Шримад Бхагаватам. Дхритарашта в уме разделил свое грубое материальное тело на 5 составляющих элементов – землю, воду, воздух, огонь и эфир. А затем порознь вернул их в соответствующие стихии. Иными словами, он погрузил эти 5 элементов в первозданную Махат-татву. Выявив свои материалистические представления о жизни, он постепенно отделил душу от материи и поместил себя у лотосных стоп Верховной Личности Бога. В этой связи часто приводят пример с глиняным горшком, заключающим в себе некоторый объем, который, стоит горшку разбиться, немедленно сливается с внешним пространством. Однако философы Майявади делают из таких описаний, содержащихся в Шримад Бхагаватам, неверные выводы. Поэтому в своей книге «Веданта Татвасара» Шри Рамануджа с вами пишет, что подобное соединение души с Господом означает лишь то, что, покинув материальное тело, созданное из 8 элементов – земли, воды, воздуха, огня, эфира, ложного эго, ума и разума, индивидуальная душа посвящает себя преданному служению Верховной Личности Бога в Его вечном облике. Ишварах Парамах Кришнах Сачитананда Виграхах Анадирадих Говиндах Сарвакаханакаханам. Так материальное тело погружается в свою первопричину, а вечная душа возвращается в свое изначальное положение. Как объяснил Шри Чайтанья Махапрабху, Дживиха Сварупахая Кришнара Нитьядаса. Каждое живое существо по своей природе вечный слуга Кришны. Обретая духовное знание и совершенствуясь в преданном служении, мы побеждаем материальное тело и получаем возможность вернуться в естественное состояние, чтобы служить Господу. Пожалуйста. Комментарий. როგორც სიტყვები ჰარი ბჰაგავატი ბრაჰმანი ატმანამ სანაიან მიუთითებს დათიჩიმ საკუთარი თავი ანუ მარადიული სული ღმრთების უზენაესი პიროვნების ლოტოსის და ტერპს შეაფარა. ამასთან დაკავშირებით შეგვიძლია გავიხსენოთ, როგორ დატოვა სხეული თრიტარაშტრამ, რაც შრიმად ბჰაგავატამის პირველ სიმღერაშია მოთხრობილი 1:13-55. თრიტარაშტრამ თავისი უხეში მატერიალური სხეული გონებაში 5 შემადგენელ ელემენტად მიწად, წყალად, ცეცხლად, ჰაერად და ეთერად და შალად შესაბამის სამყაროსეულ ელემენტებს შეურია. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს 5 ელემენტი მან თავდაპირველ მაჰათ სტატუაში ჩაძირა.
მან გამოაცალკევა სიცოცხლეზე თავისი მატერიალური შეხედულებები, თანდათანობით სული მატერიას ჩამოაშორა და ღმერთების უზენაესი პიროვნების ლოტოსის დარღერბებს შეაფარა. ამ მხრივ ხშირად იმოწმებენ მაგალითს თიხის ქოთნის შესახებ. გატეხვის შემდეგ ქოთანში არსებული მოცულობა ქოთნის გარეთ არსებულ უზარმაზარ სივრცეს უერთდება. მაიავად ფილოსოფოსებს არასწორად ესმის შრიმად ბჰაგავატამში მოცემული ეს აღწერილობები. ამიტომ შრი რამანუჯა სვამიმ თავის წიგნში ვედანტა ტატვა სარა აღწერა, რომ ღმერთთან სულის ამგვარი შერწყმა ნიშნავს შემდეგს. 8 ელემენტის, მიწის, წყლის, ცეცხლის, ჰაერის, ეთერის, ცრუებუს, ჭკუისა და გონებისგან შემდგარი მატერიალური სხეულისგან გამოყოფის შემდეგ ინდივიდუალური სული თავს უძღვნის უზენაესი პიროვნების ერთგულ მსახურებას მის უფლის მარადიულ ფორმაში. იშვარა პარამაჰ კრიშნა საჩიდანანდა ვიგრაჰა ანადი რადირ გოვინდა სარვა კარანა კარანამ. მატერიალური სხეული ასე იძირება თავის პირველ მიზეზში, ხოლო სული თავის თავდაპირველ მდგომარეობას უბრუნდება. როგორც შრი ჩაიტანია მაჰაპრაბჰუმ ახსნა, ჯივერა სვარუპა ჰოი იშვერა ნიტიადასა. ცოცხალი არსება თავისი ბუნებით კრიშნას მარადიული მსახურია. როდესაც სულიერი ცოდნის გავითარებით და უფლის ერთგული მსახურების წყალობით სული მარადიულ სხეულს სძლევს, ცოცხალ არსებას შეუძლია თავის ბუნებრივ მდგომარეობას დაუბრუნდეს, რათა ემსახუროს უფალს. კომენტარების დასასრული. Как здесь описывается, как человек может осознать себя вечной душой и найти прибежище в лотосом стоп Верховной Личности Бога. Дади Чиму не показывает нам такой пример. აქ აღწერილია დათიჩიმუნის მაგალითზე, როგორ შეუძლია ადამიანმა თავშესაფარი მიიღოს უფლის ლოტოსის წერფებთან. Господь Чайтанья говорил: Агатья Бхагаван Враджиша Таная Татхама Вриндаванам. Рамья Качит Упасана Варджаватху Варджинава Калпита. То есть он говорит о том же самом, что надо поклоняться Кришне, найти прибежище у Кришны. უფალი ჩაიტანიაც იგივე ამბობს, რომ კრიშნას უნდა ვეთყვანოთ და მათში ვიპოვოთ თავშესაფარი. В Бхагаватам есть еще один стих. Этечем шак Аллах спумсах Кришна сту Бхагаван своям индаги веколам лакам гидаянти юги юги. То есть во все эпохи поклоняются Кришне как Верховному Господу. ბაგავატამშიც არის ასეთი ლექსი, სადაც ნათქვამია, რომ ყველა ეპოქაში კრიშნას ეთაყვანებიან როგორც უზენაეს უფალს. Ну или Ишварах, Парамах, Кришнах, Саччитананда, Виграхах, Анадя, Радя, Говиндах, Сарвакаха, Накаханам. То есть много управляющих Ишвар, но Кришна выше управляющий, он Парамешвара. არის ბევრი მმართველი იშვარა, მაგრამ კრიშნა უმაღლესი მმართველია, ის პარამეშვარაა. Анадя, Ади, да? Нет у него источника. ანადი რადი, ანუ მას არ აქვს წყარო. Ну, и еще есть хорошее утверждение в читании Чайтамрити. Экалешвара Кришна Арасабабхити Яра Эйчин Начаси Таичи Каринхити. То есть все его слуги. კიდევ ერთი მტკიცებაც არის ჩაიტანია ჩარიტამრიტაში, რომ ყველა მისი მსახურია. То есть в соответствии с его желанием мы действуем. ანუ ჩვენ მისი სურვილის შესაბამისად მოქმედებთ. Ну и вот что это значит? და რას ნიშნავს ეს? Я извиняюсь, просто Вашешта Прабху тут 2 лекции давала, я все равно не могу не следовать вот его, как линии, что ли, вот его настроение, что он пытался дать. И поэтому может показаться немного, что комментарий, ну, хотя Шрила Прабхупада говорит об этом, но я немного возьму из этих лекций Вашешты Прабху и своего духовного учителя. Ოდეშ ვიხდება თუ პრაბჰუ აქ 2 ლექციას ატარებდა და შემიძლია რომ მის ხაზს წამიყვო და შეიძლება ერთ შეხედვით მოგეჩვენოთ რომ ცოტა ცდება, მაგრამ სანამ ამაზეც საუბრობს შრილა პრაბჰუპადა.
Ну, то есть, по сути, если посмотреть глубоко, ну, так как мы вот такие маленькие брити, да, частички Господа, слуги Господа, нет у нас свободной воли. სინამდვილეში ღრმაც თუ შევხედავთ, ჩვენ ღმერთის თუ მცირესი პატარა ნაწილაკები ვართ, ჩვენ არ გვაქვს თავისუფალი ნება. Обязанность дживы, живого существа, исполнять его желание. Да? Цоცხალი არსების ჯივას მოვალეობაა მისი სურვილების შესრულება. Все наши страдания из-за независимых желаний. ყველა ჩვენი ტანჯვა არის ჩვენი დამოუკიდებელი სურვილებისგან. И вот здесь Дадичи Муни, он показывает пример. То есть вот у полубогов проблема. Но почему проблема? Из-за независимых желаний. И вот Дадичи Муни, он сейчас очень хороший пример показывает для всех. და ნახევარმერთებს პრობლემა აქვთ რის გამო, რადგან დამოუკიდებელი სურვილები აქვთ და დათიჩიმუნი ახლა ყველასთვის ძალიან კარგი მაგალითს გვეჩვენებს. Но с другой стороны, нам нужна независимость. Потому что в противном случае, если бы у нас вообще не было независимости, мы стали бы как неодушевленный предмет просто. И вот тут много тонкостей. Вот позавчера вот Шешта Прабху, он говорил на эти темы предания, да, темы независимости. მეორეს მხრივ ჩვენ გვჭირდება დამოუკიდებლობა, რადგან დამოუკიდებლობა თუ არ გვექნება, გაუსულიერებელი საგანივით ვიქნებით უბრალოდ და მაგრამ აქ არის ბევრი ნატიფი რამ, რაზეც საუბრობდა Шешта Прабху. И почему нам нужна независимость? და რა შეგვჭირდება დამოუკიდებლობა? Как вы думаете? როგორ ფიქრობთ? Ну, для того, чтобы служить Кришне, не для чего больше. იმისთვის რომ კრიშნას ვემსახუროთ, მეტი არაფრისთვის. Если бы у нас вообще была независимость, не было независимости, ну, как у неодушевленных предметов, мы не смогли бы служить Кришне. თუ ჩვენ საერთოდ არ გვექნებოდა დამოუკიდებლობა, როგორც გაუსულიერებელ საგნებს, ჩვენ ვერ შევძლებდით კრიშნას მსახურებას. И наша независимость очень маленькая, потому что мы маленькие частички Кришны. ჩვენი დამოუკიდებლობა არის ძალიან პატარა, რადგან ჩვენ კრიშნას პატარა ნაწილაკები ვართ. Но вот этой маленькой независимостью мы можем служить Кришне. მაგრამ ამ პატარა დამოუკიდებლობით ჩვენ შეგვიძლია კრიშნას მსახურება. Вот если мы глубоко поймем, что такое независимость, мы никогда не оставим служение Бхагавану. და თუ ჩვენ ღრმად გავიგებთ, რას ნიშნავს დამოუკიდებლობა, ჩვენ არასდროს მივატოვებთ Бхагаваნის მსახურებას. И здесь Дадичи Муни показывает нам этот пример. აქ დათიჩიმუნი გვაჩვენებს ამ მაგალითს. Вот почему бывает так, что человек приходит в общество преданных, а потом уходит? Да, вот много это вот в нашем обществе мы видим таких примеров. Почему так? რატომ არის რომ ბევრი მოდის კრიშნას ცნობიერებაში, მაგრამ მიდიან და ბევრი მაგალითია ასეთი და რატომ ხდება ასე? Есть какие-то идеи? გაქვთ რაიმე იდეები? По-разному бывает, да? Харе Кришна. Да, но скажите, вот какие бывают варианты? Кое-кто очень слаб, материальные привязанности, все равно имеет и привязывается, и оставляет движение. Это тоже один пример можно привести. სხვადასხვა რამის გამო ხდება ზოგს მაგალითად ბევრი მიდაჭულობა აქვს მატერიალური და ამის გამო ტოვებს კრიშნას ცნობიერებას. Нет понимания самбандхи. სამბანთის გაგება არ აქვთ სწორად. Да, все это вещи правильные, но вот если глубоко копать, в чем причина, во всех случаях, вот что касается и слабости. Слабость – это не проблема. То есть, если человек слабый, но он действительно правильно идет, ну, то есть он правильно отдал свою независимость, он преодолеет любые слабости. Самбандха тоже не проблема. Если человеку он пришел в общество преданных, и он занял правильное положение, то есть вот опять же с независимостью тут этот вопрос, то он получит эту самбандху. То есть проблема у нас такая, что мы хотим использовать независимость по своему желанию. Но вот даже в духовной жизни, вот как мы мыслим, что вот у меня должно быть все
Так, простите, перевод. Я Ну. это... ეს ყველაფერი ისტორია, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ უფრო ჩავუღრმავდებით, სხვა რამეს დავინახავთ კიდევ. მაგალითად, მატერიალური სურვილები არ არის პრობლემა. ან სისუსტე ადამიანის თუ სუსტია, ის გაძლიერდება კრიშნას ცნობიერებაში თანდათანობით. სამბანთას არქონაც არ არის პრობლემა, თუ სწორ პოზიციას იკავებს ადამიანი, ის მიიღებს самбантас. И проблема в чем? В конце просто не запомнил, что вы сказали. Проблема в том, что мы хотим использовать независимость по своему желанию. Ну, то есть даже духовная жизнь, но как вот я ее вижу, для своего счастья, по своему желанию. Не по Проблема желанию Кришны. პრობლემა იმაშია, რომ ჩვენი სურვილით გვინდა გამოვიყენოთ ყველაფერი, სულიერი ცხოვრებაც კი არა კრიშნას სურვილის გამო, არამედ ჩვენი სურვილით ვიყენებთ, ჩვენი სურვილის გამო. Вот тут смотрите, какой хороший пример с Дадичи Муни. Вот если кто-то сейчас придет и скажет, да вот, для Господа оставь тело. Ну и как мы к этому отнесемся? დათიჩი მუნის მაგალითი კარგი მაგალითია. მაგალითად, თუ ვინმე მომდა იტყვის, გეტყვის, დატოვეს სხეული უფლის გამო, ჩვენ რა დამოკიდებულება გვექნება მის მიმართ? Ну, конечно, так нам обычно не говорят, но говорят что-то другое. Допустим, вот сделай так для Кришны. Да, мы говорим, да почему? Почему там я? Почему так? И, сложно принять. რა თქმა უნდა, მასე არ გვეუბნებიან, მაგრამ მაგალითად თუ გითხრეს კრიშნასთვის ასე გააკეთე, ჩვენ ამბობთ, რატომ გავაკეთოთ ასე და არა ისე, რთულია ამის მიღება. Ну, то есть у нас есть свое собственное представление о счастье, даже вот о духовном жизни, о каком-то положении в обществе преданных. ანუ ჩვენი პირადი წარმოდგენა გვაქვს ბედნიერებაზე, სულიერ ცხოვრებაზე, რაიმე მდგომარეობაზე, ერთგულების გარემოცვაში. Ну, как для себя, но не для Кришны, не как он хочет. Вот Дадичи Муни, он сейчас хочет сделать, как он хочет, не для себя. ჩვენთვის და არა როგორც კრიშნას სურს. აი დათიჩი მუნის უნდა როგორც კრიშნას სურს და ჩვენთვის. Много раз у меня вот даже в обществе преданных, когда я практиковал все, вот я попадал в такие ситуации, вот, ну, то есть вот такая моя духовная жизнь должна быть. Вот. И все, и я запутывался, я попадал в Майю. ბევრჯერ ყოფილ ვარ ასეთ სიტუაციაში, რომ ვამბობ, რომ აი ასეთი უნდა იყოს ჩემი კრიშნას ცნობიერება და მაშინ უკვე ვიხლართებოდი და მაიაში ვხვდებოდი. И потом начинались какие-то страдания, потому что если мы служим Майю, мы непременно будем страдать. შემდეგ კი ტანჯვები იწყებოდა, рადგან თუ მაიას ვემსახურებით, ჩვენ აუცილებლად დავიტანჯებით. И удивительно то, что многие знают про эту боль от Майи, и все равно, нет, я буду делать, как вот мне хочется. საოცარი ის არის, რომ ბევრი მაიცის ეს ტკივილი მაიასგან მიღებული, მაგრამ ისინი მაინც ფიქრობენ, მე მაინც ისე გავაკეთებ, როგორც მე მინდა. Ну, Прохлад Махарадж, он это все объясняет Бхагаватам, также вот этот стих Ян Мэтхунади Грихаметхи Сукхам Хитучхам. პრაჰლადა მაჰараჯაც ხსნის ამ ყველაფერს ამ ლექსში. То есть мы хотим что-то для себя, не хотим мы порой доставлять удовольствие Кришне. Ну, то есть для меня. ჩვენთვის გვინდა ყველაფერი, ჩვენ არ გვინდა კრიშნა დავაკმაყოფილოთ. Поэтому я в итоге страдаю. ამიტომაც საბოლოო ჯამში ვიტანჯები. То есть я буду действовать независимо, да, вот, ну, как вот я хочу. მე ვიმოქმედებ დამოუკიდებლად, როგორც მე მინდა ისე. Вот Дадичи Муни не такой, вот посмотрите, как он мыслит, как он действует. დათიჩი მუნი ასეთი არ არის, შეხედეთ როგორ აზროვნებს, როგორ მოქმედებს. Он стхира, и он никогда не будет вовлечен в деятельность Майи. ის თირაა და არასდროს ჩაებმება მაიას საქმიანობებში. Он служит Кришне. ის კრიშნას ემსახურება. Такие личности, даже если им что-то хочется, ну вот, допустим, ему тут может сейчас хочется, ну, остаться в этом теле, да, и продолжать как-то вот жить, но он может терпеть это, да, он не вовлекается в эту деятельность Майи. ასეთ პიროვნებებს შეიძლება სურდეთ რამე მაგალითად ამ სხეულში დარჩენა და ყოფნა, მაგრამ არ ებმება ამაში მაიას საქმიანობებში. Тот такой тхира, он не будет много заниматься наслаждением. Что он знает, что это приведет к страданиям. ესეთი თირა ბევრს არ დაკავდება სიამოვნებებით, რადგან იცის, რომ
ამას ტანჯვა მოაქვს. Как только у него есть возможность, он служит Кришне. Вот когда Дичимуни, он видит, появилась возможность. Можно послужить Кришне, оставив это тело. ნებისმიერ საშუალებისას ეს კრიშნას ემსახურება, როგორც დათიჩიმუნი. აი საშუალებაა, რომ კრიშნას ემსახურო, გამოჩნდა საშუალება და სტოვებს სხეულს. Многими способами можно служить Кришне. Не обязательно оставлять тело. ბევრნაირად შეიძლება ვემსახუროთ კრიშნას, აუცილებელი არ არის სხეულის დატოვება. Можно делать гирлянды для Кришны, мыть пол алтарный для Кришны, совершать киртан для Кришны. შეიძლება გერლიანდები გავაკეთოთ კრიშნასთვის, იატაკი მოусმინდოთ კრიშნასთვის, კირტანი შევასრულოთ კრიშნასთვის. Вот когда человек развивает желание служить Кришне, чувства уже не будут приносить беспокойства. და როცა ადამიანი ვითარებს სურვილს, რომ კრიშნას ემსახუროს, გრძნობები მას აღარ აღელვებს. Майя, она очень тонкая, это не только сексуальная жизнь, она порой входит очень тонко в нашу მაია жизнь. ძალიან ნატიფია, ის არ არის მხოლოდ სექსუალური ცხოვრება, ზოგჯერ ის ძალიან ნატიფად შემოდის ჩვენს ცხოვრებაში. Она поджидает нас в разных формах. ისინი სხვადასხვა ფორმებით გველოდება. И вот как только мы оставим служение Кришне, сразу же Майя, она будет хватать нас. და როგორც კი კრიშნას მსახურებას მივატოვებთ, მაშინვე დაგვიჭერს მაია. И вот какие признаки, чтобы понять, что Майя вот в обществе преданных вроде бы, ну как она? Ну, допустим, в обществе преданных нет возможности сражаться, соревноваться в служении Кришне. მაგალითად, კრიშნას ცნობიერებაში როგორ შეიძლება იყოს მაია? კრიშნას ცნობიერებაში მაგალითად არ არის საშუალება, რომ შეეჯიბრო ერთმანეთს კრიშნასთვის. Эти вещи, они доступны только в Майя-севе. Ну, вот эти сражения там. Нет. ეს ბრძოლები მხოლოდ მაიასევაშია ხელმისაწვდომი. Допустим, сакхи, они не сражаются друг с другом. მაგალითად, საკები ერთმანეთთან არ ებრძვის ერთმანეთს. Но у нас в храмах порой бывают, да, какие-то, мы видим, стычки. მაგრამ ტაძრებში ჩვენ ვხედავთ ზოგჯერ ამ შეჯახებებს. Вот в чем тут проблема? რაში აქვს პრობლემა? Да, мы хотим служить Радхе Кришне, но также хотим какого-то признания, что ли, ну, какого-то, в общем, положения, какого-то внимания, не знаю. კი, ჩვენ გვინდა კრიშნას მსახურება, მაგრამ ჩვენ ასევე გვინდა რაიმე მდგომარეობა, ყურადღება, პატივისცემა. И вот поэтому возникают какие-то сражения, столкновения. ამიტომაც ჩდება სხვადასხვა ბრძოლები ერთმანეთთან. В севе Кришне не может быть сражения. კრიშნას მსახურებაში ვერ იქნება ეს შებრძოლებები ერთმანეთთან. Так, что-то кто-то хочет уже добавить? ვინმე სურს რამე დაამატოს? Елена Матаджи Асланидзе, у вас микрофон включен. Отключите, пожалуйста. Ах, извините. Ничего, ничего. Можно я что-то скажу? Да, да. Харе Кришна. Вот я вчера, да, вот в связи с этим, да, Гаура Говинда Махараджа, вот послушал отрывок от его как бы общения с преданным. И один преданный подошел к нему и говорит, что вот такое идеальное движение, но все равно почему происходят конфликты, да? И Гаура Говинда Махарадж повернулся и говорит, что никаких конфликтов нету, да? Это у вас, да, в каком цвете вы видите, и то и видите, говорит, да? Желтый, это зеркало, не зеркало, а это окно, если посмотришь, желто видишь все, да? Если ты конфликт видишь, говорит, это твоя проблема, это не проблема искона, да? Вот в этой связи что вы скажете, да? Харе Кришна. ფაქტობრივად უნდა პარფუმ დაამატა, რომ გორგოვინდა მაჰარაჯის ლექციას უსმენდიო ცოტა ხნის წინ და ვიღაცამ თქვა ასეთი იდეალური ორგანიზაცია და რატომ ხდება ამდენი კონფლიქტი და მან უპასუხა, რომ არანაირი კონფლიქტი არ ხდება, უბრალოდ ადამიანი როგორც იყურება, რა
ფერითაც უყურებს, მაგალითად, თუ ყვითელი ფანჯრით უყურებს, ამ ყვითლად ხედავ ყველაფერს და როგორც უყურებ, ისეთი იმას ხედავ და ამიტომაც სინამდვილეში არანაირი კონფლიქტი არ არის და ამასთან დაკავშირებით რა სიტყოდით? Да, это так. На самом деле у нас даже не будет времени вот это все видеть, эти конфликты, эти недостатки в других. Если мы на самом деле служим Кришне, ну или вот как вы говорите, если у нас нет вот этой желтой пелены перед глазами, то мы и не сможем в других найти недостатки. Ну и в Исконе тоже не найдем недостатков. ეს ნამდვილად თუ ეს განწყობა გვექნება ეს მსახურების განწყობა ჩვენ არ დავინახავთ არც ამ კონფლიქტებს, არც ნაკლოვანებებს სხვებში. Ну вот, допустим, кто-то, ну даже пусть что-то не так, немножко неправильно сделал. Ну и что я буду? Я просто постараюсь, ну как-то это все улучшить, ну сделать хорошо, если я вижу, как сделать хорошо. И зачем, ну, сажаться, искать недостатки? მაგალითად თუ ნახე რომ ვიღაცამ რაღაც არასწორად გააკეთა, რატომ და გავბრაზდი ან სხვა რამ. უბრალოდ მე ავდგები და არ მივაქცევ ყურადღებას, ავდგები და მე გავაკეთებ კარგად, შევეცდები რომ მე გავაკეთო კარგად. Вот здесь духовный учитель говорит, что вот эту верхотху, эту ненависть не надо развивать. აქ სულიერი მოძღვარი ამბობს, რომ არ უნდა განივითარო ზიზღი, სიზულველი. То есть это все разные, вот о чем вы говорите, вот это видение, это разные элементы зависти. Не надо их развивать, вот эту зависть. აი ამ ხედვებს, რაზეც თქვენი საუბრეთ, ეს არის შურის სხვადასხვა ელემენტები და ეს შური არ უნდა განავითარო. Потому что будет и все другое. Ну, то есть вот это и кама, кротха, лобха. Если есть уже вот эта зависть, то и все остальные будут вещи. И не сможем мы тогда служить. რადგან თუ შური არის, იქნება კამაკროთა, ლობაც და ჩვენ ვეღარ შევძლებთ მსახურებას. Ну, то есть все правильно вы говорите. Это просто проблема вот этого нашего видения. Ну и вот этих врагов, которые находятся рядом. Да. Кама. კი, სწორად ამბობთ. ყველაფერს სინამდვილეში ეს არის ჩვენი ხედვის პრობლემა, ან იმ მტრების პრობლემა, რომელიც ჩვენში აქვს კამაკროთა, ლობха. На самом деле ведь все служат Кришне. Вообще все служат Кришне. Все являются его слугами. სინამდვილეში საერთოდ ყველა ემსახურება კრიშნას, ყველა მისი მსახურია. Ну и как мы кому-то можем завидовать или кого-то оскорблять, как мы можем? როგორ შეგვიძლია ვინმე სიგვშურდეს ან ვინმე შეურაცხყოფა მივაყენოთ? Вот хороший, да, вот этот момент. То есть надо смотреть скорее на себя, на свои недостатки, чем на недостатки других. ჩვენ უფრო ჩვენს ნაკლოვანებებს უნდა ვუყუროთ, ვიდრე სხვების ნაკლოვანებებს. То есть не надо завидовать кому-то, не надо ненавидеть кого-то. არ უნდა ვშურდეს ვინმესი ან გვეზიზღებოდეს. Если мы случайно оскорбим какого-то вайшнава, это направится к Господу. Ну, то есть вот это наше неправильное отношение направится к Господу Вишну. И Вишну не будет счастлив. თუ ჩვენ რომელი ვაიშნავს შეურაცხყოფს, ეს ჩვენი არასწორი განწყობა უფალ ვიშნუსკენ წარიმართება საბოლოოდ და ვიშნუ არ იქნება აკმაყოფილი. А если, представьте, Господь Вишну разгневается на нас, какое у нас будет положение? ან წარმოიდგინეთ თუ უფალი ვიშნუ გაგვიბრაზდება, რა მდგომარეობაში ვიქნებით. Ну, то есть, если мы беспокоим Вайшнава, таким образом мы беспокоим Вишну. თუ ჩვენ ვაიშნავს ვაწუხებთ, ამგვარად ჩვენ ვიშნუს ვაწუხებთ. И мы получим результат от этого. Какой вот результат? და ჩვენ შედეგს მივიღებთ ამით, გამით. Мы лишимся вот этой возможности служить. Мы და лишимся იმ этого. შედეგს, რომ მსახურების შესაძლებლობას აღარ გვექნება. То есть никого нельзя оскорблять. ანუ არავის შეურაცხყოფა არ შეიძლება. Бхактисиданта Сарасвати такой говорит, если кто-то принесет чашку воды для моего Гурудева, он драгоценность на моей голове.
ფაქტისთან დასარასვათა გურამობს თუ ვინმე ერთი კაცხალს მოიტანს ჩემი გურუდებისთვის ის არის ძვირფასეულობა ჩემს თავზე. Ну, то есть вообще никого не надо принижать. საერთოდ არავინ არ უნდა დაამცირო. Ну, конечно, бывает такое, что мы видим, что кто-то идет не туда, идет неправильно, да, вот. რა თქმა უნდა, ზოგჯერ ხედავთ, რომ ვიღაც არასწორ გზაზე დგას, არასწორად მიდის. Ну и что тогда? Мы будем молиться. Ну, если даже нет возможности сказать, мы будем просить: о Кришна, пожалуйста, покажи ему правильный путь. რა უნდა გავაკეთოთ? ჩვენ ვილოცებთ, რომ კრიშნა გთხოვა ჩვენ იმას სწორი გზა. Да? Ну, как мы можем оскорблять? როგორ შეგვიძლია შევარაცხყოფ ამის? Вообще, вот каково мое положение? როგორია საერთოდ ჩემი მდგომარეობა? Ну, иногда мы смотрим, другой преданный какой-нибудь там, ну, низкое, там, ничтожное вроде служение делает. Да, я думаю, да, что он такой, так себе. ზოგჯერ ხედავთ, რომელიმე ერთგული ძალიან დაბალ მსახურებას ასრულებს და ჩვენ ვფიქრობთ, ვინ არის, არავინ არ არის. Ну, а почему такое пренебрежение развивается? Потому что я сам не делаю это, да? Ну, это служение. და რატომ გვაქვს ასეთი განწყობა მის მიმართ, რადგან ჩვენ თვითონ არ ვაკეთებთ ამ მსახურებას. Если я сам буду делать это служение, пусть оно самое низкое, самое ничтожное, но я могу почувствовать, это для Кришны, для Раджендранандана. თუ მე თვითონ Много других. თუ მე თვითონ გავაკეთებ ამ მსახურებას, მაშინ მე ვიბრძნობ, რომ ეს კრიშნასთვისაა. Вот. Если вот такое настроение, то мы очень счастливо сможем совершать служение вместе. თუ ამგვარი განწყობა გვექნება, ძალიან ბედნიერად შევასრულებთ მსახურებებს ერთად. Вот. И если нет вот этой зависти, нет ненависти, тогда человек, он очень хорошо сможет занимать других в этой прийти пурнасеве, в этом служении с любовью. და თუ არ გვაქვს ეს სიძულვილი და შური, მაშინ შეუძლია ადამიანს, რომ ყველა დაასაქმოს კრიშნას მსახურებაში. И тогда очень хорошо преданные сотрудничают. და მაშინ ერთგულები ძალიან კარგად თანამშრომლობენ ერთმანეთთან. Вот когда мы служим Кришне, такое настроение должно быть. როცა კრიშნას ვემსახურებით, ამგვარი განწყობა უნდა გქონდეს. Откуда тут может взяться вот эта зависть? საიდან შეიძლება გაჩნდეს შური? Вот когда гопи совершали Катьяна Врату, скоро уже будет это время, они хотели обрести Кришну своим мужем. Бы Кришна всегда был с ним. როცა გოპები კატაიანა ვრატას ასრულებდნენ, მათ კრიშნას მოპოვების სურვილი ჰქონდათ. А Кутила, Джатила, они всегда смотрели, допустим, что Радхарани никак не могла выйти, никак она не могла встретиться с Кришной. კუტილა და ჯატილა კი ყოველთვის იყურებოდნენ, რომ ვრათარანი ვერ გამოსულიყო და კრიშნას ვერ შეხვედროდა. И как-то гопи пришли к ним домой, Кутили, Джатили, по желанию Кришны. И они сказали: мы идем совершать Сурья-пуджу. და ამიტომაც გოპები კრიშნას ნებით მივიდნენ მათთან სახლში და უთხრეს, რომ ჩვენ სურია-პუჯას შესასრულებლად მივდივართ. И поэтому Кутила, Джатила, они ничего не могли возразить, потому что Сурья-пуджа, она для блага мужа совершается. და კატილამ და ჯატილამ ვერაფერი ვერ თქვეს საწინააღმდეგო ამაზე, რადგან სურია-პუჯა ქმრის სასიკეთოდ სრულდება. И они сказали Радхарани: иди и быстрее возвращайся. და რათარანის უთხრეს, მიდი და მალე დაბრუნდი. Вот, но гопи совершили пуджу Кришне, не Сурья. მაგრამ გოპებმა კრიშნას პუჯა შეასრულეს და არა სურია-პუჯა. Но тем не менее гопи не относятся непочтительно к полубогам. მაგრამ ამის მიუხედავად გოპები არ აქვთ ნახევარმერთების მიმართ ცუდი დამოკიდებულება. Вот смотрите, сейчас Дадичи Муни мог бы вообще критиковать полубогов. Что вы там, делаете? То есть вы вообще, что за ничтожные у вас вот эти замыслы? და ახლა მაგალითად დადიჩიმუნი შეიძლება გაეკრიტიკებინა ნახევარმართების საერთოდ რას აკეთებს, რანაირი ჩანაფიქრები გაქვთ. Но Дадичи Муни не критикуют их. მაგრამ დადიჩიმუნი არ აკრიტიკებს მათ. И гопи тоже, они молятся, они даже молятся им. Они говорят: о Шиваджи, ты воспеваешь имя Кришны 5 устами. და არც გოპები ისინი პირიქით ლოცულობენ კიდეც ნახევარმართებზე, ისინი უბნებიან შივაჯი, შენ
შენი ბაგეებით კრიშნას დიდებას გალობ. Они молят Шиваджи, у нас нет такого бхакти. Пожалуйста, пролей милость, чтобы мы развили бхакти к Кришне. ისინი ამეუბნებიან, რომ შივაჯი ჩვენ არ გვაქვს ასეთი ბაქტი, გთხოვისა გააკეთე, რომ ჩვენც ასეთი ბაქტი გაგვივითარდეს კრიშნას მიმართ. Ну, представьте, так много любви у Раджабаси к Кришне. Да, вот, ну, представьте, у Гопи сколько любви. Но все равно они вот так молятся. წარმოიდგინეთ, რამდენი სიყვარული აქვს რაჯაბასებს კრიშნას მიმართ, მაგრამ მაინც ასე ლოცულობენ ისინი. До Вриндаване вы видели, есть Гопешвара. Потому что в Раджабасе поклоняется Шиваджи. ვრინდავაში ნახეთ, რომ იქ გოპეშვარა, რატომ, რადგან შივაჯის ეთაყვანებიან რაჯაბასები. И они просят его, нет у нас бхакти. О, Шиваджи, пролей милость, чтобы мы развили бхакти. ისინი თხოვენ მას, ო შივაჯი, ჩვენ არ გვაქვს ბაქტი კრიშნას მიმართ, გთხოვ ისე გააკეთო, რომ გაგვივითარდეს ჩვენც ბაქტი. Вот такое настроение. Ну, вот это вот в контексте того, о чем вы говорите. Это вопрос видения. То есть не видят они, не видят гопи, не видят Дадичи Муни, что кто-то там неправильно что-то делает, неправильно служит. Ну вот я бы на месте Дадичи Муни что сделал? Ну, давайте переведите. ისინი არ ხედავენ, ეს არის ხედვის პრობლემა. ისინი არ ხედავენ გოპებს, არ ხედავენ დათიჩი მუნის, ხედავენ რომ ვიღაც არასწორად აკეთებს, მაგრამ მე დათიჩი მუნის ადგილზე რას გავაკეთებდი? Я бы на месте Дадичи Муни стал бы возмущаться. Да вы что? Ну, ради чего вы это? У вас какие-то... Ну, то есть... Но он не видит так. Он видит, что они преданные, они хотят служить. И это благословил Господь тем более. Все. დათიჩი მუნის ადგილზე მე ამას გავაპროტესტებდი, ვიტყოდი რას აკეთებ საერთოდ, მაგრამ ისინი ასე არ ხედავენ, ისინი ხედავენ რომ ისინი ერთგულები არიან და მორჩი. И гопи, они тоже так видят. Они видят, что у всех есть любовь, а у них мало, у них нет любви. და გოპებიც ასე ხედავენ, ისინი ხედავენ რომ ყველას აქვს სიყვარული, მაგრამ მათ ცოტა სიყვარული აქვთ. Ну и как мы в таком настроении будем видеть недостатки, критиковать, оскорблять кого-то? და ამგვარი განწყობით ჩვენ როგორ დავინახავთ ნაკლოვანებებს, როგორ შევურაცხყოფთ ვინმეს და გავაკრიტიკებთ. Вот о чем вы сейчас говорите. То есть это просто вопрос нашего видения, вот эта желтая пелена или... Ну, а почему? Просто нет еще отношения с Кришной. რაზეც თქვენ საუბრობთ, ეს არის ხედვის პრობლემა, ჩვენი ხედვის პრობლემა, რადგან ჯერ კიდევ არ გვაქვს კრიშნასთან ურთიერთობები. В противном случае мы будем почитать всех. Будем почитать полубогов, потому что они тоже служат Кришне. სხვაგვარად ჩვენ ყველას პატივისცემთ ნახევარ ღმერთებს, რადგან ისინიც კრიშნას ემსახურებიან. То есть если мы действительно разовьем отношения с Раджендрананданой, с Кришной, никогда ни с кем мы не будем ссориться, оскорблять кого-то. ანუ თუ ჩვენ ნამდვილად გავავითარებთ ურთიერთობებს რაჯენდრანანდანასთან, კრიშნასთან, ჩვენ არავისთან არასდროს არ ვიჩხუბებთ და არავის გავაკრიტიკებთ. А тем более Вайшнав, да, он служит Кришне. Как вообще его можно оскорблять? Он ведь служит Кришне. მით უმეტეს ვაიშნავებს ის ხომ კრიშნას ემსახურება, საერთოდ როგორ უნდა შეურაცხო ის ხომ კრიშნას ემსახურება. И вот Дадичи Муни видит, что вот да, они таким образом служат Господу. Ну и я отдам им тело, если им нужно это для служения. და დათიჩი მუნი ხედავს, ისინი ამგვარად ემსახურებიან კრიშნას და მე თუ მსახურებისთვის საჭიროა მე მივცემ ჩემს სხეულს მათ. Вот. Ну а если мы оскорбим Вайшнаву, Кришна, он не будет счастлив. თუ ჩვენ შეურაცხყოფთ ვაიშნავს, კრიშნა არ იქნება ბედნიერი. Если даже очень много мы служения совершаем, там хорошо все делаем, но критикуем Вайшнава, Кришна никогда не примет наше служение, нашу севу. ჩვენ ძალიან ბევრ მსახურებებს რომ ვასრულებდეთ, მაგრამ ვაიშნავს ვაკრიტიკებთ, კრიშნა ჩვენს სევას არ მიიღებს. На самом деле Бхакта видит, как все служат Кришне, а и я вот не служу. То есть вот вы служите, вы действительно служите Кришне, а я вот ничего не делаю хорошего. სნამში ბაქტა ხედავს ასე, თქვენ ნამდვილად ემსახურებით კრიშნას, მაგრამ მე არაფერს ვაკეთებ. თქვენ ემსახურებით კრიშნას, მაგრამ მე მართლა არაფერს ვაკეთებ. То есть, по сути, всегда вот такое настроение. Вот как я смогу служить Кришне? Ну, как сделать так, чтобы Кришна принял мое служение? და სნამში სულ ასეთი განწყობა უნდა გქონდეს, როგორ შემიძლია კრიშნას ვემსახურო, რა გავაკეთო ისე, რომ კრიშნამ მიიღოს ჩემი მსახურება. И вот это единственное мое желание. და ეს არის ჩემი ერთადერთი სურვილი. Вот.
Ну и по сути вот это настроение дадичи муни, он хочет. Вот даже такая возможность, представьте, вот оставить тело. Да, если Кришна хочет, я готов. და ასეთი ადაჩიმუნის განწყობა მას კრიშნას მსახურება უნდა. თუნდაც სხეულის დატოვება მოუწიოს თუ კრიშნას ეს სურს მე მზად ვარ. Тут, конечно, вот эти детали описываются, вот Шрила Прабхупада в комментарии описывает вот эти детали, как он это делает технически. Вот. Тоже это имеет некоторое значение. და აქ დეტალებიც არის, რა თქმა უნდა, აღწერილი შრილა პრაბჰუპადა კომენტარებში აღწერს ამ დეტალებს, პრაქტიკულ დეტალებს და ამასაც აქვს რაღაც მნიშვნელობა. Но погружаясь в эти детали, надо быть очень внимательным. Шрила Прабхупада предостерегает нас от имперсональных суждений. მაგრამ ამ დეტალებში ჩაძირვით ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ, რადგან შრილა პრაბჰუპადა გვაფრთხილებს იმპერსონალურ მსჯელობებს. Ну и поэтому в своем комментарии он все приводит в итоге к этому настроению, о котором мы сейчас говорим. ამიტომაც თავის კომენტარებში ამ განწყობას ავითარებს, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ. Ну, то есть какое мы настроение? Как я могу служить Кришне? Ну, как сделать так, чтобы он принял мое служение? ანუ როგორ განწყობას, როგორ შემიძლია მე კრიშნას ვემსახურო, როგორ გავაკეთო ისე, რომ მან მიიღოს ჩემი მსახურება. И Шрила Прабхупада говорит здесь, что это изначальное, вечное положение души. შრილა პრაბჰუპადა აქ საუბრობს, რომ ეს არის სულის თავდაპირველი მარადიული მდგომარეობა. Дживера Сварупахая Кришна Нитья Даса. Вот. То есть Прабхупада говорит, обретая духовное знание и совершенствуясь в преданном служении, мы победим это материальное тело и получим возможность вернуться в естественное состояние. Прабхупада ამბობს, ერთგული მსახურების შესრულებით ჩვენ ვაჯობებთ ამ მატერიალურ სხეულს. Так, ну, дорогие преданные, давайте, может, что-то вы дополните, поправите. Какие-то вопросы? Вот можно я хочу что-то вот насчет того, что вы говорили, что все по-своему все равно хотят, да, это по своим желаниям хотят. Но это все принимается, да, огромное вам спасибо, что это раскрыли эту тему, но вот у меня вот такой остаток внутри, да, когда хочу, чтобы шире этот вопрос рассмотреть, так как Кришна всех как индивидуалов создал, да, он же тоже хочет, да, что эти индивидуалы тоже самого себя проявили индивидуально. Также, да, это в смысле в этом, что Кришна, если создает столько индивидуалов, да, вечных, тем более, да, они тоже как-то себя проявляют, да, не в смысле того, что Кришну забивают, но в служении Кришне, я говорю, чтобы вот грань сделать, да, я не говорю, что они падают в иллюзии, в материю уходят, да, вот в этом случае же, да, каждый индивидуал, да, вот как Шрила Прабхупада отметил в свои комментарии, он же сказал, что вот это изначальное назначение души, что он думает, как мне послужить Кришне, да, и мы все знаем, что мы все по-разному думаем, все равно, потому что мы индивидуалы же, да, вы индивидуал, я индивидуал, вот этот вопрос можно, да, шире рассмотреть? ფაქტობრივად პრაბჰუ ამბობს, რომ თქვენ თქვით, რომ ჩვენ გვინდა ყოველას ჩვენ როგორც გვინდა ისევე მსახუროთ კრიშნას და აი ამ თემასთან დაკავშირებით მინდოდა რომ კრიშნა ხომ ყველა ინდივიდუალური შექმნა, ჩვენ ხომ ინდივიდუალური სულები ვართ. მე არ ვამბობ რომ ვინმე მაიაში წავიდეს და მაიას ემსახუროს, მაგრამ თუ ის კრიშნას მსახურებაშია, მას მაინც ექნება ინდივიდუალური მსახურებები, რადგან ყველა ინდივიდუალური ვართ და ინდივიდუალურად ფიქრობს, როგორც თქვენ ამბობს, რომ როგორ შემიძლია მე ვემსახურო კრიშნას და მაინც განსხვავება იქნება იმაში, ვის როგორ სურს კრიშნას მსახურება და იქნებ ეს უფრო ფართოდ გაშალოთ.
Да, вначале мы как раз же об этом говорили, что хотя внешне кажется, что когда мы отдаем независимость гуру и Кришне, что мы вроде бы теряем индивидуальность. Вот вчера вот Шрешта Прабху об этом хорошо говорил. В действительности не так. Наоборот, эта индивидуальность, она еще больше раскрывается. კი, ჩვენ დასაწყისში ამაზე ვისაუბრეთ, რომ სინამდვილეში, როდესაც ჩვენ ინდივიდუალურობას ვაძლევთ გურუს და კრიშნას, ჩვენს დამოუკიდებლობას, ჩვენს თითქოს ჩვენ ამას ვკარგავთ, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენი ინდივიდუალურობა უფრო და უფრო ვითარდება ამ დროს და იხსნება. Как раз вот карме, гьяни, йоги, они уничтожают свою индивидуальность. Поэтому Прабхупада тут в этом комментарии говорит про имперсоналистов, что они хотят уничтожить свою индивидуальность. Ну и карме, как бы наслаждаясь, как будто бы больше и больше, но как вроде бы как развивая какие-то индивидуальные качества, они так просто уничтожают свою. მაგალითად კარმები, გიანები და იოგები ანადგურებენ თავიანთი ინდივიდუალურობას. Вот, но, а когда мы отдаем свою независимость гуру, он дает нам еще больше независимости, но для служения Кришне. То есть он дает нам вот эту свою индивидуальность, настоящую. Да. И он хочет, чтобы она полностью раскрылась. და როცა ჩვენს დამოუკიდებლობას ვაძლევთ კრიშნას, ის კიდევ უფრო მეტ დამოუკიდებლობას გვაძლევს და კიდევ მეტად შეგვიძლია ჩვენი ინდივიდუალურობა გავხსნათ და გაიშალოს და მას ეს სურს, რომ კიდევ მეტად გავშალოთ და გავაფართოვოთ ჩვენი ინდივიდუალურობა. Это сравнивается, ну, это разные уровни сознания. Это, допустим, мукучита, четана, то есть вот сознание, оно может быть вот такое, как почка, очень закрытая, да, такое. А потом она постепенно, почка набухает, и потом эта почка, она распускается и превращается в полностью распустившийся цветок. Это пурна викачита четана. Это полностью проявляется индивидуальность. ეს ჩვენი ინდივიდუალურობა შეიძლება იყოს ესეთი დახურული, როგორც ეს ყვავილი სანამ ბოლომდე გაიფუჩქნება, მაგრამ შემდეგ ეს ჩვენი ინდივიდუალურობა იზრდება და საბოლოო ჯამში გადაიშლება ყვავილივით. И Шрила Прабхупада вот эту пурна викачита четану он переводит с санскрита как сознание Кришны. და შრила პრაბჰუპადა ამ სანსკრიტულ ფრაზას თარგმნის როგორც კრიშნას ცნობიერებას. То есть это Кришна четана или пурна викачита четана. Это полностью распустившееся сознание, то есть полностью раскрывшаяся индивидуальность. Кришна четана, ну, სრულიად გაშლილი ცნობიერება, სრულიად გაშლილი ინდივიდუალურობა. Спасибо вам большое за этот вопрос. Конечно, тут можно раскрывать и дальше, и дальше, как это происходит. Спасибо огромное. მადლობა დიდი ამ შეკითხვისთვის, რა თქმა უნდა, შეიძლება კიდევ და კიდევ გაიშალოს ეს როგორ ხდება ეს. და მადლობა თქვენ დიდი. Вот поднятая рука, я вижу вашими. Пожалуйста. Ашрам шивხედав აწეულ ხელს. Хари Кришна, мои поклоны, идите, пожалуйста. У меня такой вопрос появился. А что считается служением? То есть, когда мы, например, дхарму выполняем, это тоже считается служением или нет? Или в целом, то есть, как понять, что это служение мы сейчас выполняем? ვკითხვა არის ასეთი, რა ითვლება მსახურებად, მაგალითად, როცა დჰარმას ვასრულებთ, ესაც ითვლება მსახურებად, თუ უფრო კონკრეტულად არის რა უნდა ჩაითვალოს მსახურებად? На санскрите служение – это сева. Санскритом მსახურება არის сева. И сева совершается для удовольствия севьи. და სევა სრულდება სევის დასაკმაყოფილებლად, ანუ მსახურების ობიექტის დასაკმაყოფილებლად. Ну, в противном случае это теряет смысл. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს აზრს დაკარგავს. Ну, то есть, как будто бы я служу, но мне нет дела до того, доволен объект служения или нет. თითქოს მე მსახურობ, მაგრამ არ მაინტერესებს მსახურების ობიექტი კმაყოფილია თუ არა. И поэтому служение – это когда объект моего служения, то есть Господь, когда Он доволен. ამიტომაც მსახურება არის ეს, როდესაც ჩემი მსახურების ობიექტი უფალი კმაყოფილია. И вот здесь Дадичи Муни именно так все видит. Если Господь доволен этим, что я отдам свое тело, то я, конечно, готов. და დადიჩი მუნი ასე ხედავს ზუსტად, თუ უფალი კმაყოფილია იმით, რომ ჩემს სხეულს მივცემ,
რა თქმა უნდა, მე ამას გავაკეთებ. Ну и поэтому преданный постоянно смотрит, доставляет это удовольствие Севи, объекту моего служения, или нет. ამიტომაც ერთგული ყოველთვის აკვირდება ეს ჩემი მსახურება აკმაყოფილებს ჩემი მსახურების ობიექტს თუ არა. И вот это и есть дхарма, да, это атма дхарма, нитья дхарма, джайва дхарма. Доставлять удовольствие Верховному Господу, объекту нашего служения Севью. ეს არის ධარმა, ეს არის ატმა ධარმა, ჯაივა ධარმა. ანუ ჩვენ ნიტია ධარმა, ჩვენ მსახურების ობიექტს კმაყოფილება მივანიჭოთ. Но есть также много других дхарм, да, то есть вот, допустим, есть мусульманская дхарма, да, христианская дхарма, там, вайшнавская дхарма. მაგრამ Да. მაგრამ არის ასევე სხვა ධარმებიც, მაგალითად მუსულმანური ධარმა, ვაიშნავური ධარმა, ქრისტიანული ධარმა. Но это наймитика дхарма. Ну, потому что в этой жизни я, допустим, мусульманин, в следующей жизни я могу быть христианином. მაგრამ ეს არის ნაიმიტიკა ධარმა, ახლა შეიძლება მუსულმანი ვიყო, მაგრამ შემდეგ ცხოვრებაში ქრისტიანი. Ну, то есть вот те дхармы обычно, которые мы сейчас себе представляем, они связаны с этим телом, с нашим телом. ანუ ის ධარმები, რომლებსაც ახლა ჩვენ წარმოგვიდგენთ ხოლმე, ეს ჩვენს სხეულთან არის კავშირში. Но Кришна говорит в Бхагавад-гите в конце его последнее наставление какое? Сарва дхарма паритеджа, мам экам шаганам бхаджа. ამიტომაც კრიშნა რას ამბობს ბჰაგავად-გიტაში? სარვა დჰარმამ პარიტიაჯა, მაიმე კამ შარანამ ურაჯა. Это вот нитья дхарма, джайва дхарма, санатана дхарма. ეს არის ნიტია დჰარმა, ჯაივა დჰარმა, სანატანა დჰარმა. Спасибо вам большое за вопрос, очень მადლობა хороший. დიდი, ძალიან კარგი შეკითხვა იყო. Спасибо большое. Харе Кришна. Да, пожалуйста, от Хабала, матушка. Харе Кришна. Огромное спасибо за лекцию. И вот то, что говорили насчет индивидуальности, да, и вопрос Бхактивинода Прабху. Это как Радханат Махарадж приводил пример с гирляндой. Разные цветы, но они вместе могут быть, если их одна нить связывает. И вся ваша лекция была посвящена тому, что не нужно завидовать, что если нет зависти, если нет вот этого всего у нас в сердце, то, естественно, будет и результатом этого будет, естественно, служение Господу. Но мы к этому-то должны прийти, чтобы вот этого не было зависти, чтобы мы вот могли понимать, что вот, что единственный наш путь — это служение Кришне, вот это понимание, вот, а к этому же надо прийти, и что помогает, может быть, вот так раскройте еще вот, как прийти к такому состоянию, что вот уже и не было ни зависти, и было это правильное понимание, и разные индивидуальности могли совместно служить. Харе Кришна. რათა პავამატაჯემ თქვა, რომ როგორ აი რასაც ფაქტიურად საუბრობდა, რომ ყველა ინდივიდუალური მსახურება რა თანამშრომლობის მოჰყავდა გირლიანდის მაგალითი, სადაც სხვადასხვა ფერის, სხვადასხვანაირი ყვავილებია, მაგრამ ყველა ერთ ძაფზე ასმული და ყველა ერთ მიზანს ემსახურება. და რასაც თქვენ ამბობთ, რომ შური არ უნდა გქონდეს, ერთმანეთს არ უნდა გშურდეს მსახურებისას და მაშინ შევძლებთ თანამშრომლობას მსახურებაში, ერთობლივ მსახურებას. მაგრამ თავიდან ხომ შური არ არის ისე, რომ შური არ გვაქვს, ჯერ შური გვაქვს და შემდეგ უნდა გავთავისუფლდეთ და იქნება ეს თემა გაშალოთ, როგორ შეგვიძლია, რომ გავთავისუფლდეთ შურისგან. Харе Кришна, можно почти к этому вопросу относиться, как-то уточнение сказать. Хорошо. Например, кто-то занимается, служит божествам, да, и они думают, что это самое главное служение, остальное не так важно, и смотрят как-то, кто-то готовит, или кто-то киртания, кто-то изучает, и все мы думаем, что тем, что мы занимаемся, это важно, а остальное не так. И вот, правда, ну, знаем да, по теории, но какие практические шаги можем как-то применять, чтобы не обесценить, да, служение другого. И как-то, вот, спасибо. ჩემი შეკითხვაც დაახლოებით იგივეა, რომ
ჩვენ მაგალითად თუ ვინმე განსხვავებულ მსახურებას ასრულებს, ჩვენ ვაუფასურებთ და გონია რომ ჩვენი მსახურებაა ყველაზე დიდი მსახურება და როგორ შეგვიძლია სწორი ნაბიჯები გადავდგათ, რომ არ გავაუფასუროთ სხვების მსახურება. Да, хорошие вопросы. И вот в лекции немного об этом говорилось, что мы обесцениваем служение другого, потому что мы сами не делаем это служение. Допустим, если мы думаем, что вот мое служение, я там, допустим, на алтаре там предлагаю, а там кто-то там что-то моет, убирается, это так. Или там мы изучаем что-то, думаем, вот я такой умный, тут я все изучаю, они там просто что-то какое-то занимаются вот этой деятельностью. Но если мы начнем это делать, неважно, там мы там что-то убирать, там, простые, может быть, даже внешние вещи, но это же для Кришны. И столько в этом счастья. И это, отношения, это настоящие отношения с Господом, с преданными. И мы поймем, что, оказывается, это не просто какое-то служение. То есть проблема в том, что да, мы думаем, что мое служение, оно вот такое там важное, какое-то еще какое-то, а вот у другого там, так он, что он там делает? Гопиш так не видят. Вот мы же эти примеры приводили здесь. Они наоборот думают, что да у него больше любви, чем у меня. Вот он служит лучше. Но в том смысле, что такое служение? Вот как мы говорили, служение – это объект служения доволен. Значит, это значит служение с любовью. Простите, я про перевод забыл. Может, как-то вы сможете перевести? კი, ლექციაზე ამაზე ცოტა ვესაუბრეთ, კარგი შეკითხვებია და როგორ შეიძლება ეს დავინახოთ, კი მართალია, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ყველაზე მნიშვნელოვანია ეს მსახურება, ამიტომაც თუ ჩვენ იმ მსახურებას გავაკეთებთ, რასაც სხვა აკეთებს, მაგალითად, ვინმე ალტარზე მსახურობს, ანუ ვინმე იატაკს წმენს, ავდგებით და ჩვენც მოვწმენთ, მაშინ გავიგებთ, რომ ეს არ არის ესეთი უბრალო და მარტივი მსახურება და დავაფასებთ, რომ ესაც კრიშნასთვის არის. გოპები ხომ ასე არ ხედავენ. გოპები ყოველს მსახურებას აფასებენ და ხედავენ, რომ ეს ყველაფერი კრიშნასთვის კეთდება. То есть Кришна принимает бхаву, бхава-грахи. Он принимает вот эту любовь преданного бхакти. А как я могу увидеть, сколько бхакти у него? Да то есть, да, я вижу внешнее какое-то служение, но я не вижу, что внутри. И вот гопи или преданные, такие настоящие преданные, они считают, что у других-то любви больше, чем у них. Кришна больше доволен их служением. Кришна ხომ ფავას იღებს, ის არის ფავაგრაჰა და ამიტომაც ის გარემო მსახურებას კი არ იღებს, ის არის იღებს იმ ფავას, რომელთაც ადამიანი მსახურობს და ჩვენ როგორ შეგვიძლია სხვების ფავა დავინახოთ. ამიტომაც გოპები თვლიან, რომ ყველას ჩემზე მეტი ფავა აქვს და მე არ მაქვს არანაირი ფავა, ამიტომაც სხვები ჩემზე მეტად მსახურებიან Кришнას. И вот матушка Радха-Бхава спрашивает, а как? Вот как к такому настроению прийти? Так ведь, да? Вот как? Радха-Бхава матаджи კითხულობს, როგორ შეიძლება ამ განწყობამდე მივიდეთ. Это вчера, допустим, вечером тоже было это обсуждение здесь, в Нальчике. И какой ответ дал Васушешта Прабху? გუშინაც იყო აქ ამის განხილვა და როგორი პასუხი გასცა ვასუშეშთა პრაბჰუ. Извините, во Владикавказе. Владикавказში იყო ეს. И ответ в том, что это придет от тех, у кого это есть, вот такое настроение. Пасухи იყო ეს, რომ ეს განწყობა მოვა მათგან, ვისაც ეს განწყობა უკვე აქვთ. Ты сегодня уже приводил пример, в другом городе мы читали лекцию про... Это вот Гургавинда с вами сказал, что это, представьте, кто-то, умер, очень близкий человек. ეს მაგალითიც არის, რომ წარმოიდგინეთ ძალიან ახლო ადამიანი მოკვდა. И все плачут вокруг. და გარშემო ყველა ტირის. И вы оказались в этом обществе плачущих людей, хотя этот человек, он может быть и не ваш родственник, не ваш близкий, вы, может, вообще не знаете этого человека, который умер. თქვენ აღმოჩნდით ამ ადამიანების შორის, ვინც ტირის ამ ადამიანის გამო და ეს ადამიანი შეიძლება არც იყოს იცნობდეთ, არც იყოს თქვენი ნაცავი და არც ახლობელი. Постепенно все равно
находясь там, вы захотите плакать. То есть слезы сами будут наворачиваться на глаза. მაგრამ თუ იქ იქნებით, თანდათანობით თქვენ მოგინდებათ ტირილი თუ ოცნამლები, თავისით გაჩნდება თქვენს თვალებში. Вот так и здесь. Постепенно это все будет, оно как-то входить в ваше сердце, и вы будете видеть именно так. და ესეც ასეა, თანდათანობით ეს თქვენს გულში შემოვა და თქვენ ზუსტად ასე დაინახავთ. Вот, ну, вы наверняка знаете. Харе Кришна, спасибо большое. Спасибо Еще вам. насчет служения. Ниранджана Махарадж говорил, старайтесь служить служению другого. Если бы это то же самое, что вы сказали, как синоним, да. Спасибо большое. Харе Спасибо Кришна, вам. მადლობა დიდი მსახურებასთან დაკავშირებით ნირანჯანა მაჰარაჯი ამბობს, რომ ეცადეთ რომ ემსახუროთ სხვის მსახურებას და ესეც სინონიმია იმის, რაც თქვენ საუბრობთ. Да, так хорошо тут у вас такая атмосфера хорошая. Спасибо вам большое. Прям, ძალიან კარგია აქ, ძალიან კარგი ატმოსფერო გაქვთ, მადლობა დიდი. может, еще кто-то что-то хочет добавить, сказать. კიდევ ხომ არ უნდა ვინმეს რამის დამატება ან თქმა? Ну, давайте на этом закончим. კარგით, ამაზე დავასრულოთ მაშინ. Ганхарат Шримад Бхагаватам ки джай, Джай. Прабхупада ки джай. Джай. Слава всем преданным. Ванчикал. დაპატიჟე ჩვენთან. Вайшнавананда Прабху ки джай. Вайшнавананда Прабху, мы вас приглашаем в Грузию. К нам приезжайте в Да, гости. надеюсь, как-то получится. Вместе со своим с Гуру Махараджем Асушрешной Прабху. Да, Мы даже не знали, что он уже Дикша Гуру. Это удивительно. Удивительная личность. И да. было Да, бы здорово нам послужить раз- и вам, и вашему да. духовному учителю. Да, он как раз вот такая личность, которая, ну, вот так видит, как вот вы говорите. Вот он, правда, ну, вот я на самом деле не служу. Я думаю, что он мне служит постоянно, но он вот думает наоборот. Ну, то есть вот так всегда. Это факт, вы увидите. Вот, то есть вот это сейчас происходит, ну, прямо на моих глазах. Ну вот мы его приглашал в Грузию. А? Приглашал я их в Грузию, приглашал. Вот. Да, приглашали? Ну все, Да. Джай. Надеюсь, когда-то примут наше приглашение. Да, я надеюсь, да, получится. Может, даже вот в следующем году, где-то в начале, там есть какой-то план на юге снова оказаться. Посмотрим. Харе Кришна. Мгм, Наши поклоны вам и Васушеша Прабху передайте тоже наши Хорошо. поклоны. Харе Хорошо. Кришна. Харе Харе Кришна. Кришна. Харе Кришна, спасибо большое, Вайшнавананда Прабху.